مالباتên dîlgirtiyan li bajarê Kobanê ji bo berdana girtiyên di zindanên hikûmeta Dimkî ya Şamê de nemeşiyan. Bi sedan malbatên dîlgirtiyan dibin dirûşmeya em şehîd dîlgirtiyê wendahiyên xwe dixwazin meş li darxist. Meş li qada jina azada bajarê Kobanê dest pê kir û li qada aştiyê veguherî mîtîngê. Di mîtîngê de piştî deqeyeke rêzgirtin, endamê fermandariya leşkeriya Kobanê Kanî Ehmed a xivî got. Divê hikûmeta Dimkî ya Şamê bersivê bide xwestekên malbatên dîlgirtiyan. Divê di demeke kin de hemû êsîr werin berdan. Her wiha Kanî anî ziman ku ew di zûtirîn dem de serbestberdana hemû dîlgirtiyan dixwazin û divê hemû êsîr vegerin nava malbatên xwe. Meş bê dirûşmên em êsîrên xwe dixwazin bi dawî bû. بریم سر ندابود قنبو سه زاری خواهانا ام دبین یعنی اندماجی بو تشت بون یعنی بر امج مسیر واهی سری خفاعم بکن ام زانبن ساغن مرینا تعذیب دبینه چه دبینه بر ام زانبن بر ام سری وا برای خفاعم بکن ام سری واهی سرنا فاعم بکن یعنی بو پنج ماه تشت قل هاف ذكرن اتفاقي وانا جيبون سرفه يصير ما جي قاديون دبر هيستري ما مادن يعني هيستري مجبوط حتى هو قرتنا بنت عزبيه دانا بنت شطان دانا او بس ماكو ام تخوزن يعني فه هيستري ما مادن فه هيستري مش ما ربينا ديرا زوري بول هلول كوبو سعاده دي بشاف جماره لي خست جو جمعه ما دكنا بار هاف دون سعاده دي تليفون اخو قطبو او حيج داي ما هي كي او خبر جماره هات گو حبس دیر زوره ده ای جورو ده حبس جورو ده او امنو زور خواهد خوز بنوکتی ما بس بود چور ما امر نخورم ما بخورم ما کلفت گیسه بی خودری شخصی که کشت بس بر زور ما بردن